Hello mundina namite hozausi limna kahin nei kinun tuni kho bulteni sim group sangni le somnil nga din jong thusu chum gamsung le kolgam thusu ho anangai ki taw hiti Biren singlam kaina Manipur BJP government sunga thuno abautam anom jing to kilhanin tu nai cha jong chun Biren vai homna chunga lunghlailo opposition party congress hon ahung lungding assembly session no confident motion po do ding anatiu chu amho kyu hilo BJP sungji nga jong mi pheb anaki ku danu jong thulam lengza hi hitol hon chun jani nilha lam chun BJP lam kai ho sung ka boina jin Biren in Delhi an zone kita nahi tin tu su chun asai nahi thu suin asai ben a chun ama hin Union Home Minister Amit Shah jong akimopia state sunga BJP lam kai ho ka boina le gam sunga jate ni ka boina to ki sei jong sei khom na anei lon ding a hi dan jong thu su chun ata langi nahi Gelo Hetsah chi sa Monday ni khu jong chun Union Home Minister Amit Shah kun BJP partia wai khem chan chun kauna anmu to kelhonin Delhi an zone ta nahi he dikhat chu ama hin akal sum sanga BJP MLA Biren Helding dei ho to jong ke ho khom na an nei wahi akhuti le ama hin lamkai Helding chung chang chule partia kun MLA izat hamin adei ta lo dan ho jong Amit Shah Hetsah ding chu ta sanahi Alangkharin Biren le Amit Shah ke hona ahilo le aung ki thulu na lon hin Manipura political dinmun ahin khel lamdang de hamti hi mi tamta angalal ahi ding gin cha rahi Alangkharin Biren in Delhi anazut jo nila awai ge jep langjong chun BJP MLA le minister sagin Manipur dalhan Delhi anazon kiru nahi MLA Delhi anazon kit ho cha hi le minister TH Biswajit Thounozam Govindas also Sindro chule MLA ke ibomcha sapam kunja keswar karam siam chule S Prem Chandra ahiwi amho chenghin janwai ge thimlanga chu sadan triba Delhi anazurwahi gelo thecha chi sani khwa Union Home Minister Amit Sain Manipur gamsunga dia lamkai he theita mini Minister Yumnam Khemchan le Speaker TH Sajabrata to anaki mu to jowa hitabong mala anahi hung umdanin jong akisei nahi Alangkharin koi chief minister hile kukinam mi tia dia ki khel na chu umlo mei thi a hin hinla center langa lamkai ho hin Biren chief minister a hi na deilo le helding a ki seijing wanga hi ama hin kho hi avedo le chief minister a kun kila do le a hin kho hi dangerous amu jiwa a khel nom lo jong hemei thi a hin hinla tu chung itabong dinmun a hin la adeu anagal dot mei uti Tangkur naga longhon milong ho chen nagam sunga border fencing ki bol to kisya thusu obol na wasun milong ho Genthei nahi bible a eser lengnu in ami te dia khosa na le hu do ahi na dia ama hin kho thil hending a khosa lo banga milong hon jong tu din munahi existential crisis Indian government noya atu danun thupun chun asei nahi Asai ben achun hitabonga milong ho chen nagam sunga gamgi thopal kaiding kiti hi agam sungjang mi te identity rights chule dignity direct a attack ki bolna ahiati alangkhan in hi to gun hi milong ho bung khan na ding le sulha sam na ding to gun ahiati heji chun tangkhul naga longin adia tangkhul MLA thum ho hi heji chung changa thulu na gilta ala diwin Hetsah na jong an neu na hi Meitei Tribe Union MMTU in Tuchung Assembly Session Meitei te SD demand thu podoa sei hlading in MLA ho hi nga nge na aneuvi Tuchung Assembly Session hi Meitei SD demand pompina House Resolution khat apas ungai ahitin MMTU in press to phun khada aseuvi Meitei ho SD status akipi ting lebo Meitei te din mun hungpha chule za dang zo si to kitu ta chen khom na hung hi theibep ding hi tin MMTU thu phun chun asai nahi Northeast gam kia indigenous mi ho zo si ST status pe a hetan ST status munailo hon amuna dingova kalsona hijinge ati Manipura mail heite ST demand thu MLA hon na asamo akoi hi wangsirum ta hi tin jong asai nahi Meitei ST demand hi sangkhat jaku somse gya ki pana hitai sangkhat jaku som ngala khat sensa sa
Meitei ten ST status amu dingo anahitan ahin la hichipena deputy commissioner ti kip genin anapompi loja anahi theilo ahitin MMTU thupun chun asei nahi. Manipur Fire Service Noya Churachandpur Fire Substation Tuibongin Jani Ho chun tulai gam sunga huinun hatle gamgot a kho si to thanin Mipi ho het dingin juiding phep ata alangovinahi. Hito kelhonin thang khomang leading fileman in thusu mi ho hinga japi het ding le juidinga thupun abolinahi. Japi het dinga kho ho chu gamgot phat ti chu dry season akipantan huizong ahat pantan mizo si meya kun ki ven bit ngai a hi thu asizinahi. Nu le pa te hon cha te ho meya kun ven tup ding mei kiti na mun zo se chu amit to ka da la loading mei iti na mun chu e ma ta in su mina da la ding a hi jachem ho in zong lampam ho a jabong am na lai ho mo pe loading tha chimi zo ting lebo peji ding a hi chule gamleng ho in zong agamlen na munova amei ti ho avet suijing ova mei a mo da la loading chule electric mangzo sian zong a hi thei chana short circuit om lo na dinga Genthei ta kol phe mei wa manding ti a hi mi him to ki khan thei lo khat chu mei ko nga hin la iman thim lo le inei lago hi han hin na chan gei lamang thei khat a hi ja mei ki ti hi mi zo sin aman dan thima aboi the hoa kun ki ven che ding a hi thu a sei phong in a hi saka ma gam leng hon jong gam pheng ho mo ha lo ding a hi thil neu cha khata kun gam pheng lin ta mein a su si the a hi ja Genthei ta mei to ki mera hi mi him zo sin pan la ngai jing a hi tin jong a sei be na hi Lemkhung Area Protection Committee Headquarter akuna Mipi te head dinga tupun khota hongkinei cha hi le lamka le kangui ki jot man nasunga lengmei makhan khumi ten a khusungwa lampi get khu janpung se gi ting ti chu 7 pm a kha di wa hetai pungse gi jawa gari hung ho alut sa lo tiu a hitai a tiwi a sei naw a ji cha hi le tu chung gal nei lo te hi wangun kumni hingding a hitan jan so ta hi get anga un a chi su a chi to ho event tu pi jingovi get in duty ki pu da le mel hello hon gari a khamuwa atu ho a kai mang theu a hi lo le ti san su the a hi a tiwi Buina odo na dingin tua pat 7 pm chenbo gari ki lei sa ding a hitai koi hi le na zui diu hi damna pen a hi a tiwi sei be dingin makhan khusung lampi pel dening lampi dang inei povi kumni nai lam sunga get ki khanunga jong gari a leile yum jingovi a hin la tua hi hi chu hi thei ta lo ding a hi am ho dinga cholum ta chu a hinai Get timing a koi zo hi za pi uhitin zui pi che uhite tin LAPC headquarter a kun Mipi te hinga Hetsah tu pun chun a sei na hi Cookie Student Organization in headquarter Education Department a kun agang lama Hetsah na KSO in headquarter Education Department a kun Hetsah nom chu a hi le certificate class 10 apat PG masters and goalkeeper apat anaki bui pin hito kilhon chun 93% tabong hi KSO office mona ahung lungtan an apply a certificate kila nailo hon agang thei pena ihung kila adiwin Hetsah hiwi iam tia akila lo iu mowa chule certificate ho ama tha kha le KSO thimo ichan lo diwin ik Hetsah wi chule tu chana certificate apply nom class 10 apat PG masters and aumna laile agan na thei pena apply in a bol diwin ik Hetsah wi hiji chun district zo sia certificate ke apply nom hon anoi za ki pi amuna nahung ki apply thewa hi last date 25 February sangni le som ni lenga amun KSO gen headquarter office kim secretary lamka chule Hetsah nom chu hiji last date zowa koima akibui pi talo dinga hi tin Department of Education KSO gen headquarter akun agang lama Hetsah tu pun chun asei na hi Irawadi News in January hasunga juntate eltrai akun mithiho ahin la khomna wa kun report kimun aseina chun juntaten chamna simdia ethnic arm group ho tipna anei jing wangun Mipi chunga eltrai abolu hungai di lovin anachil ha pi jingun hito lon chun January hasungin juntaten Myanmar gamsung township somli eltrai attack anabol nawa kun mihim zakhale som segi lamin hinho anacha no na hi tin thu su chun aseina hi
chule chu chi el strike ho chu adi in milam ho kitit namun displacement camp thimjil namun damdoi in jun to hon amadova a hen tang namunu detention center ho pathin ho na to ki sei building ho hi a hi di in target anabolu na hi hijia chu milam tam pin thi na atu a hi alang khalin yangon bo hi junta te el strike ki bolo namun a hi aji chu hi chi mun hi junta te dia amun pi penu a hi che hi junta te el strike in main target a bol now gam ke ho chu a hi le itni gam group ho thalhin namun gamin pha thei ho chu a hi le Arakan Army Kachin Independent Army Myanmar National Democratic Alliance Army chule Rakhine Tang National Liberation Army Kachin State San State chule Karan State chule Mandali Sagain le Magwe gam sunga junta te dodar ho namun ho hi nasata target na bol now mun ho chu a hi Assistant Association for Political Prisoner akun December hasunga junta te akun thina tu ho January nisim seginya report abol na chun mihim zakhat lamin thina atu thu sayin zakhat la mi somli langa ho hin junta te el strike akun thina atu danun jong thu su chun asayin akhuti le January hasunga mi zakhat le som sagi lamin thina atu le lamasa asanga el strike na sata aman cha danu het the hi dan jong thu su chun ata langin hi chule township tampi bomala na lovahin adi adang zo si sanga aha target namun penu chu ahile Rakhine State a Ramre le Rau township chule Kachin State a Tanai township ho hi hidanin akisei na hi aji chu hi chigam su ho hi itnik am group Arakan Army le KIA ho control nuya anum ta zia mundang zo si sanga anha target zo danun jong thusu chun asei na hi Alangkhadin KIA spokesman corner naubu in thusu mi ho hinga an Hetsah na chun Kachin State a Tanai township junta ten el strike anabolo chun itikam group ho to kido na anum nai puyati het dikhat chu junta ten el strike abol naw mun ho hi resistant group ho thalhin namuna damdoi in la lo nei lo galjam ho namun ho chu drone le warplane ho mangcha bulu na an nei jiwa hi Gelo thai chutu laita Nunao Chapang galjam hin khomanga iti le chunglanga kun bom ahong khila dem tia kicha le ti zabuma hin kho aman diu hi laina dom le chengina hi alangkhana a in alo ki sumang hita jong le galjam na dia ki koi in le dam doi ki zen namun ho target a hi jing ki jong hin in luma Genthei athu diu hi akipal pi kit povin thinglang thingnui sungnui bela Genthei ta hin kho aman diu hi mitlan akelangin muntina nam mi ten itaw nawa inigel do jing diu jong hi ikitip naw sang pe na hi alangkhana gulhang chapang numei khangdong ho dia theida ta le nu le pa te dia lungi ta kit khat chu Myanmar gam sunga junta hon hunama vai hop na ahin nei wa kun ahin chi pi panu amumu amaruwa sepea dia ala lu du hi ahikiri nahi hitabong to gun ahin chi pi jingu banjamin achi sa general hasung jong chun mi jani chunglam jong anaman kidun hichila ahi numeile pasal kumsom ni noi lam jong zawdanin akisei nahi hitabong din muna hi agam mi khat bongin ke ngai tu le chun ipilunggel na nei dem na lunggelu common hin bol chi din tip na jong kahin neu nahi Mipi Genthei he su na mihima dia thulal khom athu jing laiun kinep na le akilamun thei penu sun chu junta doda resistance force ho ahung machal jingo hi ahi peni nahi hitol hon chun achi sani khu chun Kachin Independent Army KIA hon lani nailam anabui pi jingo Kachin State a junta te busa na bamo munchu analu kitawi nahi hijimun hi bamo gam ke adia junta te thalhin na le mun chum attack abol pat na jiu mun poi mo khada hin hijong le KIA le akiloi pi hon anato phau to akilonin airport chule armor battalion ho jong anala do hetai tua gam ke za junta te na awad hi mun nyau cha junta insumi te iti hama kithu pi ngai cha da hi le junta ho kithu pi dia akoi naw mun bo wat dadanin akisein hijong hi ahin chai peita diu ta sana hi tuni khuwa dinga gamsung thu sul kolgam thu su chum ho in phon do theu hi chan chu hi tan ti muntina nammi te ho zo si sun tin chi bei jan tin mang pha